بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لغتي عزة تري أخونا أختل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي ميدو තිබෙෆුළුන්න හිස්සා කොල්ලම හමජිෆාවා පයි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ ඉර්ෂාදකි එකලේ ගෆානුගේ සුන්නතුගා සාබිතුවගේ ගායිස්ෆාවා හදීසකි අවමෙන්ගේ හයාත පර මුහිම්මු හදීසෙ ඒ හදීසකි මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ සහාබී විස් ඒ හදීස් ගේ වාහක මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එබේ කලුන්න hadis kurabban ulugu hiduga ebekalunge faratun bes maduma kirikama adi ebekalunge faratun bes e hadisa waraboda shawwerikan purikan ebekalunge faratun dehawa gotan asbawa hadis ke muhimmu kamattaka ade al irbaq bin sariya radiyallahu anhu ekale ke fan hadis kurabba fa mi wali mi hadis pasqul mai sahabi irbaq bin ساريا رضي الله عنه بدار وني مع النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربيه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم تمام بيكلنا وعظ كربيه نصيحة تبيه تمام بيكلنا إكلي غفان وعظ كربا نصيحة تبيه موعظة بليغة ورم مهم ورم بلاغة تري ورم فائدة هوري ورم مهم نصيحة تك ورم مهم بعض تك كليه فاني فيبي صفة كربا إرباق من سارة رضي الله عنه ودار وني وجلت منه القلوب تمام بيكلم هيتا بيرم ಫೋಳಿಗೆನ್ ದಿಯೆ ನೋತ ಬಿರುಗನೆಗೆನ್ ಗೊಸ್ ಹಿತ್ತಕ ಬಿರುವೆತಿಕಂ ವರ ಬೊಡ ವೆಗೆ ವದೆಗೆನ್ ದಿಯೆ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಹದೀಸ್ ಬಸ್ ಫೋಳು ಕಲೆಗೆ ಫಾನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರಬ್ಬ ಮಿউಳುಬಾ ಹದೀಸ್ ಬಸ್ ಫೋಳು ಅದಿ ಹದೀಸ್ ಫೋಳು ನುಕುರಬ್ಬ ನೀ ಹೆ ಕಲೆಗೆ ಫಾನ್ ಹದೀಸ್ ನುಕುರಬ್ಬ ಮಂ ಎ ಕುರಬ್ಬ ಮಂ ಎ ಫೆಟ್ಟೆ ಉಮಗೆ ಕುರಿ ತಿಮಂ ಬೇಕಲುಂಗೆ ಹಿಪ್ಪುಳ ಬಿರುವೆತಿಕಂ ಬನೆ وذرفت منه العيون حديث قربم එකලේක ෆාන් වඩාගෙන්නේ වීරුගා තිමන් බේකලුන්ගේ ලෝෆුළු තකුම් කරුණ ෆොදු ඔහරිගෙන්දියේ සහාබි සිෆ කුරබනි එකලේක ෆාන් මි හදීස් බස්පුල් එකලේක ෆානුගේ මි මතිවරි හදීස් එකලේක ෆානුගේ සහාබින අලුන් මෙන් බලාලම එකලේක ෆානුගේ සහාබින කී එයි එකලේක ෆානුගේ හදීස් බස්පුල්තන් එම්මෙ බොඩ වහුම්මෙ වඩා ගන්නවා එයන් එම්මෙ බොඩන් අමල් කුරගේ වේෆුළු එහෙමයි මයි සිෆ කුරවා ෆමිවනි එබේෆුළුන කියා බොඩ මීගන් අසරු කුරෙවීමතෝ මීග අසරු කුරීමතෝ තිමන් බේකලුන්ගේ හිත බිරුම් තුරුතුරු එළියේ තිමන් බේකලුන බිරුගනේ ෆති බිමින් වරු අදි තිමන් බේකලුන්ගේ ලෝතකුන් කරුණ ඔහරිගෙන් දියේ එකලේක ෆාන් මි හදීස් කුරෙවි හදීස් ෆුළුත නොත බස් ෆුළුත මයි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඒකොතන් හදීස් කුරවම් වඩාගෙන වීරුගා එරිතරේ සහාබියක විදාල්වනි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම සුවාල් කුරවනි යා රසූලල්ලාහ් ඒ අල්ලාහ්ගේ රසූලාය කඅන්නහා මෞഇලත් මුවද්දිዕ තිය කුරවා තිය විදාළුවා තිය හදීස් කුරවා බස් කුලතකකි ති කලේගේ ෆානුගේ එම්මෙ ෆව් හදීස් බස් කුලතක් පදේ ඉහාවස් මුහිම්මු හදීස් තකේ උම්මතන් එකලේගේ ෆානුගේ සහාබීන්න හදීස් කුරවනි ඒකම එබේෆුලුන්ගෙන් ඒගෙන් එබේෆුලුන්ගේ හිත්තකන් එබේෆුලුන්ගේ නෆ්සුතක කුරි අසරෙක්ගේ බොඩකම එබේෆුලුන්ගේ තෙරේ බේෆුලක් සුවාල් කුරවනි ඒ අල්ලාහ්ගේ රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්
tiya hadis kurapa hadis pulakiti khale gefan timan bekalunna emme fahum muhadab ko qurban hadis ta fade hadis e fade kaannaha maw'izatu muaddi hane ki wada kurumuge hadis bas pulu fade ifade ne timan bekalunna ihsas kurebini befulunna riya befulunna singwada gannawani ekale gefan emme fahum ummata muhatab kurabba aamuko devwafawa irshadaki hajjatul wada'uga ekale gefan devwafawa irshadaki ehma hajjatul wada'i kun issabe kutuga bayan kure febave hajjatul wada'uga ekale gefan ummata marabbawa irshad deviru egen bay sahabina ebe kalunna fahume wada ginne ekale gefan ge emme fahuge duwastakka mihawi ema mi hadis epura kurin mi hadis umes ay sahabi ne ihsas kurakuni ekale ge faane hadis kurebi hadis bas fulta e muhim nuqtata ege macca bina ko ebe fulunne ihsas kurakuni mi hadaha budumegemba wahagatake ke midakkawani anikka mi ekale ge faanu timam bekalunna bakiwe wada gannaman ekale ge faanu mi e uluvani baay Allah hadrate ekale ge faan laturu kurabani baay mi duniya du kurabani baay ek hala ihsas takin ebe fulunna kurabuni kanha mawdatu muwaddi ti emme fahuge hadis tak fade ek hala gotika ebe fulunna ihsas kurabuni e fahuga ege terem ekkale suwal kurabbi sahabi mi emme fahuge nasehinge nuwata mi emme fahuge mawida ba'd fade egotas evidenne bi sahabi bidalu wani fa awsina awun minna nasayah devash awun minna wasiyyak kuravash timam bekarunna mihi wani mi emme fahuge nasehin genne emme matimam bekarunna itura wasiyyak kuravash kon kantat taketto timam bekalun kurabban jeheni kon kantat taketto timam bekalun durwe wada gannawan jeheni Nabbeti akhu agumenenge mamma yakwes babba yakwes enege emme fahu wagutukan emi ekan ihsas wejje kamuga wanama enege darinna qurani emme muhim wasiye mi nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge emme fahu wagutennu enne me sahabinnan hifule wadagati mi ekale gafan mi ummata alwada'u kimga kurin debba emme fahu ge nasehengin ehembegi ihabis muhimmu kamaka baati egiteren sahabiya ku sawal kurabani timam bekalunna emme muhimmu wasiyat kurabasha ehmati befulun tasawwur kollam mi lobbeti akhun lobbeti ukhtum tasawwur kollam bi ehem vejje kam gawana me ekalege faan aadage wahakatake ekalege faan ebbe salige aadage wahakatake nodakkawana diruge horiya wahakatake kiwes muhimmu wahakatake එහෙනම් වෙස් මිගොත සහාබීන්න සිෆ කුරබුමුන් අදි එබේකලුන් එදි වඩා ගන්නවනි ෆාඋසිනා තිමම් බේකලුන් නසීහත් දෙබා වසියත් කුරබාෂේ එහෙම වෙජ්ජකම් ගවානම තිමේ ෆලුන් තසවුර් කොල්ලවා එකලේගේ ෆාන් උම්මත දෙවානේ ඒ හදීස් බස් පුරතකකේ ඉර්ෂාදකකේ හැම යගීනුම් වෙස් එම්මේ මුහිම්මු අලුන් මෙන් එන් අබදු වෙස් අමල් කුරන් ජෙහෙනේ ෆදේ ඉර්ෂාදකේ आदि मी हदीस का ए रुशात ते कले फान बयान करवा फवनी एक कले फान हदीस करवनी उसीकुम बितक़वल्लाहि वस्समअ वत्ता'a उसीकुम बितक़वल्लाह तिमन कले फान दिबा मी हुन वसियत करवमे अल्लाह तक़वा बिरुमा दबेत यखुम एबस बेफुलका ओलिवडा अनुगन्नवाने फदा तक़वा बिरुमकी alun men komme muslimek maccan Allah subhanahu wa taala wajib kurba fawaka itagwa amerikamuge feran libgatma alun men tere komme mihaka Allah subhanahu wa taala ni wasiyat kurba amur kurba midiya alun menge miyadu ge khutba ga wesama adi komme duwahege ukur duwahege khutba ga wes alun men ekam wasiyat kurbe ei ebbe banebbe kan abadus kuranje wasiyate hebe ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi hadis baskulo goes emme furdama kurbe wasiyate ki usikum bi taqwallah
tebami Allah taqwa virwashe lebetiyahu taqwa verimuge mana ege mewa bala fa ilmu verin ege faad ege nukuna natija bala fa ilmu verin bani mana kurabwafa adege mane ki Allah amru kurabbi kantatta kurmaeku e ilahu nahi kurabbi kantatta kun duruwe rakka teriveti en hadis bas polegga mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam algun minna taqwa verikan hasilu kurabeni kihinekkan hasilu kurambi kihinekkan ekale fan wani bayan kurabwafa ekale fan hadis kurabwafa wani ittaqillaha haythu ma kunta tibawi komme taneke tiba Allah taqwa veriwash ega mane ki taqwa veruma ki hamegadi miskittere gonna kamen nunka magumatiga geederega timage gawum beeruga hurikam gavinames tima hamekani rahumetteri ragalan ule rahumetteri nayikiga ule wagut ekanje nunga taqwa verwanti hedi huriha emmen kaliga tima wagut heda kurayrumes Allah taqwa verwanti hedi hamekani miskituga hataru farnoda geederega mamma kurmatiga babba kurmatiga rahumetteringe kurmatiga ekanje nunka tima ekaheriwa hunna wagut Allah taqwa verumaki ei hagigi taqwa verumaki ei emihe ko amille bisna vitimane kimi Allah amur kurwa fawa taqwa verikamuge e feran libigi fawa amihetto amille test kon amille check kurevene gotaki lobbeti ahum tima ekaherive unna wagutuga tima ekani unna haluga timage visnuma sikundiya shaytani waswastan anne iruga e waswastakuga algonbe nuhifa egen durwe vijjekam gawanama emihe ko heri insha Allah Allah taqwa mihunge daihage terega ehnam wes emiha shaytani waswas takga hifa Allah haram kurwa fawa faafatakan aragane ve kam gawanama lobbeti ahum taqwa verikama ege tere wanna ditur masake kuranje ei hagigat ko test kuranje gotake tima ekaharive hunna hiduga Allah nahi kurwa fa manzar tabele Allah nahi kurwa fa wahagatan aduhe hemejje kam gawanama ege mane ki ari bole masale Allah taqwa veruma alun men itura masaketa kuranje hene adekale man hadis kurabani usikum bi taqwallah ifqa was-sam'a wat-ta'a aditiyaba mihunge macca veri kurave verinna kiyaman tirive emihunge bas aduwaha emihunna kiyaman tiriwash lobbeti ahum faharenka miyeduge mi zamanuga mikahala wahakata dekkima ay mihun itan arafan kipehe ikalege fanu iha kurimmi wahakata dakka hongani miyeduge salwon men hama mige hifan jeheleto lobbeti ahum mi huriha zamanikge bes ikalege fan hadis kurabba miwani mi baki sahabin ekanyenno huriha zamanaka huriha wagutaka as-sam'a wat-ta'a adi kobato mi hadis ka ekalege fan kiyamanteri mumang amur kurabba fawa mimbar tibeful nikam wallawa usikum bi taqwallahi was-sam'i wat-ta'ati wa in kana 'abdan habashiyyan habushkarage alekkam gaviyas habushkarage alakavikam gavina mes debanunga macca beri kureve beriyaki ei habushkarage alakavikam gavina mes teba mihum ebekalege bas aduwaha everiyegge bas aduwaha everiyeka kiyamanteri vashe everiyegge bas aduwaha everiyeka kiyamanteri vashe yaffahuga hadis kurabani fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira vetiyahu kuriga midenne viba was-sam'i wat-ta'a etanuga kiyamanteri umang ekalege faanu amru kurabba fawa e amru fulaki Allah subhanahu wa ta'ala ge amru fulaka khilafun wa hahiduga ehen hadis bas fulaka Allah subhanahu wa ta'ala ge nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurabba fawe la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq Allah subhanahu wa ta'ala ge uredumaka ilahan uredumakan aragatuma
evves kha makhluqaka tababume kiyaman teribume nete Allahu amru kurawwa fawa khaliq wanta man Allah subhanahu wa ta'ala ge amru fulaka kiyaman teri nuumuga nuwate ilahan uradumuga evves makhluqaka kiyaman teribume nete ei emihegge firmiha kam gabinam wes emihegge babba kam gabinam wes ebami hunge verimiha kam gabinam wes miya ekalege faane hadis kurawwa fawa kiyaman teribuma e verimiha ge bas aduhuma mi tafadu dekala mige maane ki lobveti ahun as-sam'i wat-ta'a ge maane ki verimiha dekolan munukunnash ege maane ki verimiha ge macca algon menge niyetuge mi zamanuga bay divadima takuga duniyage ekeke mujtama takuga verimiha wattalu mattaka eba nukume ekeki gawmu takuga muslimunge ves adi ghairu muslimunge gawmu takuga ves migotan amal nukunash as-sam'i wat-ta'a gamane ki verimiha ya dekolan nukunash e gamane nu verimiha nubagamakan amru kofiya e kiyaman teribash adi e dekol na hada shegmane nu e dekol na hada e gabul ko geltibeshe Allah nahi kurabba fa kamaka veriye ko amuru kura hiduga e verimiha ekama boleba kiyaman terivege tibeshe ennu ehne mes emiheka dekola veriye ka dekola nukunnash labati ahun algon menna duniyage eki tarikh takuga fenife bahuri verina dekola nukumege faada take libife bahuri to ne ehmima Nabiya sallallahu alaihi wasallam ummatan nigota kurabba fa mewa wasiyati ki bara muhim wasiyate ehna mes lobeti ahum mige maane ennu algun me deeti olwala genduwan veriyakan hunna faradakum Allah nahi kurabba fa wa kamakan amur kura kamuga wanama nuwata Allah nahi kurabba fa kamen hingamunda hinduga ekama ekashigen wa masakke huntuman nukura kamuga wanama algun men reeti gotuga ekam bayan kuddem wana evves haliga aniya verikamakan nogowa nuwata ei verimiha ge macca nukutun kamuga nahada ennam ves reeti gotuga ekam baya kodden jehele verimiha ya hame ilmeringe zimma kawwan jeheni tanigge tibi ilmeringe zimma kawwan jeheni verimiha ya baddaluko ewaha kata verimiha hissa ko qawmuge hakima hissa ko raitunge zimma kawwan jeheni ekaman emihunna ekashigen wa minwaru emihunna laigugen wa gotigga ekama inkar kuru munkarataka inkar kurun galumennenge benge islam deenuga timmar halaika nadu bafa alumenna munkarataka nahi kurumuga lobete hun evde salegga alumenna gossa munkara nahi kurumu gotun munkara kura miha gos atun amala nudebe aamu mihunnaka ekan kama hawal kure fawali waki bay algon mennan oti reeti gotuga algon menge duluge beenun kokke heyokotuga ekan kama nase hettegu adi hama ya egota nuwejje halategga nase het dinuma fawga emme faw marhala ei timage hitum ekaman inkar kogen tibu ade nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurabba fa miwa hadis bas puluga ekalek fan fahum den jehige mi hadis kurabani fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira labati khum albu min hiwane hada bawaru tafatu takin khiyal tafatun takin ebole mihaduge duniya ge muslim gomata gas muslim ge terege wes ekalek fan hadis kurabba gani tieba mi hunge tere kombaitoi sahabin ge terei mi duniyage ekalege faana pahuga ule bayaka feni wada gannawane war bodati khiyal tafatunta ehem vejje kam gawanam lobete khum miedu mi zamanan anneruga kiha bodati khiyal tafatunta kannane to awne tasawwur kollambe ekalege man hadis kurabani e sahabinge mujtama nisbekko efahuga rakkateri wane ko bayan kotte fa alaykum bi sunnati tieba mi huriha kame mihen anne iruga tieba mi hunnan oti rakkateri umuge gotum timan kalege faanuge sunnatuga hifume wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin
adi jimankalege faana fahuga hataru khalifa inge hidayatuga ebekanunge sunnatuga hifume allu alaiha bin nawajiz barugadeya kolu datum ega hifahattashe sunnatuga mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuga ekalege faanuge hataru khalifa inge hidayatuga sunnatuga bara hifahattashe wa iyyakum wa muhdathatul umur kebamin khabardaru washe bidwataka deenuge tereyan ala wadda kantattaka ehm vejje kam gawanama deenuge aqeeda fudu kollu mattaka korwe masakkettakan algon me ma boda khabardaru wanje deenuge namuga reeti kokken kulalagen ufadda gonna bidwataka algon men mushiyaruma ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam wani angawafa ehm vejje algon menge deenuge aqeedaya Allah ge deenuge aqeedaya kulela deenuge aqeeda fudu kollu makurbe masakkettaka algon me ma boda khabardaru wanje hele efahuga hadis korabani fa inna kulla muhdathatin bid'a hama kashawarun komme kamaki deenuge tere ala vedde komme kamaki ei bid'eke wa kullu bid'atin dalala adi komme bid'a megen dani bodu gelleni megen ba kamakash emelobet yakhum mi ekale faanuge mi hadis baspuluga miwani ebe kanu sahabin ebagut ihsas korabun ihsasuma guligen ekale fan hadis korabba bas portake almena bagutunen ehenunnama yevra itoran almena tankole boda tafsir korabunis ehnames nabiyya sallallahu alaihi wasallam e bagutuga sahabin ihsas taka ekale fan hadis korabba miwa hadis baspol tibe fron nikam isna wada gannawa ekale fan debba fa irshad almen allah taqwa beriguma algon men ga macca beriyeka kanede mihaya kiyamanteribe Allah nahi kurabba fa nuwa kantattaku emihaya dekulan mulikutuma adi hame efadan algon men Allah subhanahu wa ta'ala ge deenuga biduwataka ala anna kantattaka hushiyaru yarakka teribe tibuma ekantattaka ki miha gelleni kurabane kantattaka kamibani bayan kurabba fa lebete khum algon men ikalege faanuga hadis tago ifatta bikam gawanama hama yaginu ves algon men nam degen dani ei algon men ga amilla nafs tak rakkalaka adi algon men ge mujitamo ge rakkalaka adi algon men ge de duniyege baajje verikama ehname sekalege faanuge sunnen algon men echibako algon men ga amilla gotten algon men hifam pashabikam gawanama hama yaginu ves ei algon men ge rakkatirikam ves ekuno onnane adi mujitamo ge rakkatirikam ves ekinge sawmon gelligen dani ege sababun algon men faharika mi duniyege baajje verikam adi akhirat baajje verikam sikki baage mustane ehm lobete khum algon men ngoti ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam irshad wehfum algon dua ki ma Allah subhanahu wa taala algon menna ila ge nabiyya sallallahu alaihi wasallam irshad wehfuma furihama he tawfiq defu wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.